Kandi gabam kathui khau sai November ru napadai khau Children Day kamong takai na bam khau Nonai district bangko nai me schools ko guai roini katong school khau Children Day kamong hai dai na takai gai kan the. Imbu na 10 Makers Academy Longmai roini Children Day kam Parents Day kamong hai school campus khau asai takai kan the. Children are the crown of the aged and parents are the pride of their children. Tamai ladun bangkau 10 Makers Academy roi leng launa takai kan tongai. Kamong khautai pau niam gang my principal 10 Makers Academy roi sa kami kyutho na kasyap megan khau puipu school din pai hai pai na kige dai me khare tan sai. Imbu na alaunun gwe khoroi hu don tuang engineering doctor officer preacher dai me khani kandi kasyap me khau dai me chapat puniye tunani sakane. Physical, moral, social, spiritual khani emotional development kagoi hai 10 Makers Academy khau na ye tunani sakane. Hai jang roi puipu goi roi lumsi lau tong makna kolum mele ka jauna school ta support sulau puo tunani principal ta roi sakane. Imbu na principal roi sakame kyutho allow nun tak siap megan khau imbu na takai na bam khang kamai rina principal so na bam entum kagan khau imbu na kadam na bam puniye tunani sai. Kamong khau tai R Longjin evangelist lomai 3 roi kulum launa kamong tai ka hau kon tonge kamong khau tai hoping riap mai AGS RBCC khani Raiman gang mai mission evangelism board member RBCC kanai ra kamong khau sokhong sumai gin pi suna gong ga za ulawlana alawnung khang lat gai me aju salau kane 10 Makers Academy tuang student khau roi hallelujah chorus walau kane khani lamlu aju ni tampalau kane kamong kulunti hawai lau mai suna khani rok mai pon piu pon rai khani chap rek lon da ti dai thau mai suna alawnun roi rok mai traditional custom mi guai hai lia lau kane melodrama recitation dance akani choreography azoni student ko goi roi lia lau kane pau niam gang mai principal 10 Makers Academy roi riu lau mai lat salau kane thonchui liu gang mai evangelist RBCC roi kamong khawlu swalauna alawnun ta ti klua lau kane puipu nun roi ni latsa gai me aju alawnun goi khang khani din pai nun ko goi khang school khang salau kane. Reverend Sangai Lunggang my founder 10 Makers Academy roi thonku me latsa salau kane khani Reverend Migui ka my pastor lu mai wan roi inkham me khau raswai nim launa kamong loi lau kane. Lion Club of Thobal, Indian Red Cross Society Thobal Branch, Bharat Vikas Parishad Thobal Sekha, Humanity Service Foundation Hairok, Ningol Club Hairok Khani, Star Club Thobal Awang Lekai Gani Rekriuna, Leng Laumai World Diabetes Day Kamung Asai Thobal Awang Lekai Khani, Hairok Part 2 Khau Takai Kanthe. Breaking barriers, bringing gaps to my Timbang Khau Takai Kan Mai Kamung Khautai. Diabetes report na ye tu mai thai bakang test sulau kane khani BP blood pressure ni test sulau kane Dr. Azurai diabetes lam kau lat salau kane jangan dun sura tapi di tiket kapira mama lah pira masih di function Jirivam ko kuki megandu nakata CRPF le ban pana koroi kap loi lokon maitang Manipur government roi center ko security personnel diupat kang demand su ko maitai Manipur ko Central Forces company choi CRPF company ru na pungu gazau na personnel chingnai hai Ministry of Home Affairs roi diupat kang ladan pakanthe